Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ad darmo. Adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka na asawaan ngam aging ita kat awan pa'y anak mi iti asawak. Takasano, kanayon nga stress ti asawak. Kat daytaman ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Darmo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Salbag na dayjayan ah Juanito. Puro mo't inigas to'y tarungain lako na kanyak. Kat saan mat nga minamakita no iniggaswan no saan? Anya saan? Makitam dagitoy, puro nagabutan tigas, ah? Saan namat nga tan analasin Saan mo nga isakit dayja ah Juanito? Bayamon. Dalo samlatan. Adapay mo't siguro mabati ang mabalin na si Daon. Basura to'y inted na kanyak. Awanan ti mabalin ditoy. Kahit, kasano nga roditan? Mapanak ijabalay da. Mapan ka manen makiapa? Talaga ah? Ay na bakit? Day talatan makiap-apa ter aramidem. Inaldaw latan nga dakapam. Kasano amananam mo tinaragsak a panagbiag. No inaldaw latan kat adda kaapam wenno kaguram. Pakaragsakak ti makiapa, Darmo. Pasensya amla ko man ni Hilda Juanito. Amok anapan man ni Jabalayo anak iapa. Imbaga na nga ro da nadadal di tarong aginatang na. Impilit nang impay subli di kwartana. Ore ko maano in subli namat di tarong, tamang ano mabalin pa nga idengdeng ko kumata, sayang mag. Saan na ngayon subli dya tarong? Saan nga ro? Di saan mo kumamot ngayon subli dya kwarta Insubliklatan ta jak kayat tiriri. Sana ka na sana ya makiap-apa. Hindi to ani bakit mo kat apera. Inal daw nga adda kaapa na. Sapay nagpaspas yung iwat ng agsao. Ay na. Siya akong ti dumaw-dawat iti pamakawan iti aramid ni bakit kawan ito. Pasensya amla ko man. Bagbagaan man ni nanang mo, tadinak siput-siputan. Apay manan ako na masiput-siputan na ka. Amok, asyak ti sirip-siripon na ijatawa da. Anya kumaaga po asiripan na ka ngay. Jak nga rod ammo, iso ako na abagbaga am tinam. Agkabaw samot nga minang. Na, manula ang matitawan ni nanang. Ibagam kat nga agkabawan. Anya ti amok ngay, no nasapa ti panagkabaw na. Ala. Huston, tamapan ko damagan ken nanang no apay asip-siputan na ka ako nam. Apay ka no asiput-siputan nyo ti asawak nanang. Na, kasano kuma asaan ko asiputan, kat layat-layatan na itipak oljay upa amanok ko. Ay kasanon na mapatay na. Ay, unay lakit din ti asawak aya. Apay, anya ti basol di manukyo aya. Iminom ngamin ijay batya abinumbaan na. Abugan na laang kumaa. Saan na alayat-layatan itipak ol, tamangan numalawanan na. Mala. Sige nga rod nanang. Taibagak dayta iti asawak. Sipsiputan na ka ako nam ni nanang. Talayat-layatam kanumot nga min je upa amanok na. Laylayatak laang mat, indanon ko aya. Isungarod ka no asipsiputan na ka. Tamangan numalaw anam apak ulan. Apay, tangaak tapno pakulak jamanok na. Jak kayat asirip-siripan uno siput-siputan naktiinam Idiritso na latan ko mga ibaga no anya ti kayat na nga ibaga. Saan kat asiput-siputan nak, akaslaak agtatakaw. Uno saan? Ibagam, tay pagod na ijatangad na dagiti manok na. Ay na, nagbasitan abanag, ng padpadakkelem. Ikalkalin tagaklaang ti bagek, Darmo. Jak kayat ti may ruruman.
Anya man nanday ta. Mais, ginatang ko ka ni Merced. Ne, kat ilingtam nga rodan tagmerienda ta. Mabit lang taok kisakpay, sakto ilinta. Ala, darsam nga rod ta urayak. Sakbay amapana ki jabantay. Mabit lang daytoy nga ukisan, tabasit mat. Manungay akilo day ta. 2 kilo. Apay ngay. Inigas mat na gito'y amais. Kita ko man. Kita Ay na. Di ta murdong na laang mat. Mabalin mo mat nga ikatan day ta parte ana igas. Ay, jak kayat. Isublit na gito'y amais. Na, kat na mabalin pa mat. Jak nga rod kayat. Ay unay kalakid din aya. Isublim nga rod day ta mais kada kwada no isublim man ti kwarta nga imbayad mo. Anay ko. Anay. Ne, apa yan bakit? Nagsakit ti tiyan ko. Inasalbag day dya, Manuel. Diyay lakit diin la ako na nga ice candy tinagsakitan ti tiyan ko. Anay. Agpabasol ka man ako nakon. Apay, sigurado ka? Ajay lako na nga ice candy tinagsakitan ti tiyan mo? Isupay laang matikinan ko. Awan matanti sa balay. Apay ngamin nga isutiim mo na akinnan mo. Kat bigbigatan pa'y lang. Pudutan ak nga rod. Guray ka man. Amang ano nalamiisan laang ti tiyan mo. Saan ka manan amapan makiapa? Aputam lang arudan ta tiyan mo. Kaya't mo pa'y laang timapan makiapa. Apay nga taasaan kami matlaang na maadaan iti anak kini Hilda, nanang. Ay, kasano amadan kayo iti anak. Kat kaslakan ayon nga stress ti asawam. Kanayon nga agungunget. Diyay lamakiap apat ti paglaingan na. Jak nga rod amon anya ti aramidat kan kuana, nanang. Jak mo't mapagbakaan. Ibagam kit day taasi kaswan na ti bagina. Tabarang agsikaw. Apay nga taasan ka matlag si Kugan, Hilda. Damagam di tabagim no apay asa anak nga agsikog. Kasanumat nga men, kat kanayon ka ama stress, gapo ka dagiti ka apam. Kasano nga agsikog ka, no kasta? Salbag ka? Apay nga ipabasol mo kanyak ti saan ko apa nagsikog? Amangan no si Kati ayan ti diferensya? Ne. Sa anak ang makiap-apakan ka, Hilda. Iso apang nga asim, tadi ka makiapa kanyak. Isumot lang ti ko na ni nanang. Saan ka nga agsikog, gapu iti kinalaing mo ang makiapa. Awan pa nagtal na ti panunot mo. Anya? Kasta ti ko na ni nanang? Apay, mapanumat apaan ni nanang? Mapan ko sungatan, gapo iti day nga imbagana. Ay na, pangasim kumamot Hilda. Saan mo ang mapansungsungatin ni nanang? Awan mo't pilpilyo mo na kaapa. Basta! Saan mulat takuman nga imbagbaga iti asawam dagiti imbagakken ka, Darmo. Amumatan ti ugali di asawam. No kasta, inapa na kayo? Ay, imay nagsao-sao. Kasano kano ang masiguradok nga iso ti ayan ti diferensya? Amangan kanumat no sika. Ay, ay masino nga takada kaming agpaiso ti ada diferensya na nanang. Apay ngamin asaan nyo akayat ti agpa-check up. Saan na nanang? Amangan no makasapol pa ilaang ni Hilda ti kaapa na iya ospital. Amangan no apaan na pa iti doktor no ibagada nga iso ti adda diferensya na. Ay, no apay mat ngamin akas jay ti ugali di asawam. Apay, saan mo analasen aman nakiapa idinagaram kakunkuana? Saan nanang? Saan mo't ang makiapa idi? Sige mo't na pare. Ipautang mo kanya kung day tamay sa aburyas mo. Bayadak to, intun makasweldo ak.
Amangan ngamin, numauna anak. Kaya't kukumat, agtarakan iti baboy. Alaman lang ngayon. Ipautang kun ka. Kaasi ka, may. Basta bayadam nagsweldo ka, ha? Uwan pare. Bayadak no katapusan. Hala, alaam nga rodon day taburias, pare. Agyaman naklaunay pare. Ayan nga, jabayat ti Boreas aginatang nilando. Inutang na pailaang bakit. Itidnan to inton katapusan. Ay unay kan? Ado ti gumatang akas dita, ingkakat impautangan. May amon ata kaasi, may. Kaya't na ti agtarakan. Amangan ngamin ka no maunaan. Iso nga inalanan ati Boreas. Saan mo mat nga usaran ta utak mo? Ni, Anya kung matibibiyang mo ngay numaunaan. masya naklaang mat akin ni pare Lando bakit. Kat, saan mo akasyan tabagem? Kat, agbayad to, mate. Kaapanak man ako nakon. Huh? Panawan ka man laangin. Tabagim latan ti kaapam. Total, apera kan tumot laang. Ay, nadar mo. Mapan mo kitaan ni bakit mo. Aday di store ni Nana Mildeng. Naulaw, gapo iti panangkabil kan kuana ni Lando. Anya? Apaya kinabil ni Lando? Imbabain nan samot kanu ngamin. Nagado a taong ang pinagsasawan na ni Lando. Isus, anya timbagbaga na kinilando aya? Saan kanu ngamin ang nakita ni Lando ni bakit mo itay limabas iti store? Ay na, nagsausaw kanumot na ni bakit mo. Imbagbaga na, alam-lamangan kanu ni Lando ti utang na aburyas. Unay lakid din ti asawa kaya. Nakabirok lakit nga ron tinangkabil kan ko ana. Ala, mapanmun kitaan ni bakit mo. Agsangsangit iti store a pinanawak. Ni Hilda matay tamasapat ko. Ay na, awanan ba intay Lando? Ipabarangay ko! Ha? Anyaman nga minan ayat naramid mo. Kita lang aruda na limitam to Europak. Kinabil nak ni Lando. Amok a kinabil na ka. Anya nga min ayatin bagbagam? Ibabain mo mat ngamin siya tao. Kasano, kitlikliklikan na. Saan nakalaang anailasin? Likliklikan na ka nakunam? Imposible adinak nakita. Anya kumaaga po aliklikan na ka no nakita na ka. Gapoy ti utang na. Katapusan timbaga na pa nagbayad na Hilda. Anya pa'y langit ha? Ay basta, agdaruma. Anya nga ita? Makiapakan tupay? Padasag ka, aliklikan ti makiapa. Nagmultang agpaiso ni Lando iti panangkabil na ken ka. Ang amuinarningan na kamot ni Kapitan. Asaan kanton a makiapa? Tano aramidem pay, ket makabil da kamanen, saan da kanton atulungan. Gapot amon ti kaaduan ti kinalaing mo a makiapa dito'y barangay tayo. Padasag nga raw ti sana na makiapa. Saan mo apadasen? Aramidem. Darmaw, dakkel mo tinagbaliwan ni bakit mo. Wan nga rod nanang. Simingpet matayin. Kinasao ka nung ngamin anasaya at ni Kapitan. Binagbagaan na. Imbag ahat a dinangag na ni Kapitan nanang. Ay, Winga Road. Nilang gayam Kapitan tidenggan na. Bareng nagtultuloy yan ti panagbalbaliw ti asawak, nanang. Nay, apay adi kamot la bumangon ng Hilda. Aldawa na. Masadsadutak nga rod a bumangon lakay. Apay nga takas to'y matantiriknak. Aglaladutak ka na yun. Adan samot ang sakit ko. Anya? Apay nga rod nga itamla nga ibaga. Wala. Agsukat ka nga rod ta mapanta agpa-check up. Tano masigod no kas pangarigan ta da sakit mo. Sige man nga rod. Italang ang mariknak da ito eh. Kaslapay kit din rurusukan kan makabakbakwarak. Amangan mo't no na nga to ti blood pressure mo.
Kas na jak mamati iti mga ti doktor lakay. Ang tadagsanak matgayam. Uwan nga ron, bakit? Ay na, nakaragrag sa akak unay. Ala, annadam ka no tabagim. Maselan ti panagsikog mo. Saan ka arumbang ama stress? Kanagbanog? Uwan nga rod lakay. Saan ka madanagan? Taan nadak ti bagik. Agyamanak iti Diyos. Kamaudyanan na. Inikan na tamatlaang iti anak. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Frima, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Adda putot ni Glenn iti ex na. Nupay kasta, inaklon ko, agraman ti putot na. Nakikalaysak nga rod kenkwana, ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Frima. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Glenn, lakay, mangted ka man iti uray limagasot laeng. Day tati ibagbagak kayo. Kwarta man ang tidawatam. Namamla nga nagsweldo kami. Italaang manan ang makatulong ka kanyak. Sagpaminsan laang mat ang makipurdiya ka. No saan ka makitagad, awan ti kanan tayo. An-anwam ti kwartaya. Di mo ka di makita nga agad-adal dagiti putot mo. Saan man nasak ti lukluk Prima? Amok a public school ti nang yenrolam kanakwana. Ket amok nga awan mabayadan ni Jay. Ay na, pakawanam. Kasla di ka agpampanunot mat. Mangmangan dagiti putot mo. Uray libre ti panagadalda. Adulat ta ti paggasgastusan tayo. Day tala ti ammom. Dagdawat iti kwarta kanyak. Natural. Sika ti asawak. Asino kumangarod ti pagdawatak? Dagiti kaaroba tayo? Nanang, napay inapuila ang matibalon may kanimanang ko. Uy nga rod, nanang. Amang ano katawaan da kami manan dagiti ka-eskwilaan mi. Kwa, anak ko. Gumatang taylaangan iti pansit, iti ayan ni Nana Biring. Pansit manan? Ala, ano santalatan ano anya ti adda, ading ko. Nanggag mo, ti imbaga ni manang mo, Harold, anak. Wen, nanang. Sana bale. No ited ni Nana Biring ti tangdan ko ang nagdalos iti arubayan da, gumatangak to iti karne. Taison to ti balunan nyo iti pagadalan. Kano nga ta, nanang? Inton umay alawas pa'y siguro. Ni tatang tumat ngamin. Imbis nga igatang na itinaimas asidaan tayo titangdan na. Mapanamot yin inom. Nagpasentro kan samet, Mari Loretta. Ay, huwan mare. Naging kwairak iti may isang agency. Agency? Agabrodak mare. Amangan kit din o kayat mo mati agabrod. No siyak, saan mabalin, Mare? Naimbagkan ka, tamapagtalkan nila kay mo. Dakkel ti sweldo ijay mare. Mayat nga agpaiso. Ang amumatan nila kay ko. Saan mapagtalkan day jay? Jakmut kaya tapanawan dagiti anak ko. Amangan no saan dakit din nga agadal. May salaang mati anak yu kan ni Glenn, mare. Duada, Mare. Ha? Inbilang kumatan akas anak ko ti putot ni Glenn iti ex na. Ay, naimbag man tamaano sa mare. Nasingpot mat jay ubing, Mare. O sige. Ag-text kan tulat ta kanyak no bilang man ta agbaliw ti kapanunutam ket kayat mo met ti agabrod. Glenn, talaga ka di akas tamon? Awanan ti panagbalbaliw mo? Kas nga rod mati kinataok. Sadot ka lang arudan. Nabisyo ka pa'y. Ulit man timbagam, ha?
Anya ti ikarkarit mo kanyag. Ti kinapigsam. Mano atawanan anagan ano sa Glenn. Mano atawanan. Nanang, tatang. Anya ti mapaspasamak ditoy. Ha? Nabartak ka manan anagawid, tatang. Nakapigpig sapay ti saoyo. Nakababain ka dagiti kakaaruba. Ang mga no katawaan da kami maning ka ni Harold. Ti inayo anang iwat ti papasulan nyo. Sana siya. Kumusta kayo mutan ken ni Glenn? Ang mga no aging gaita kat agap apa kayo latta. Kat no nagapa kami manan idilonis, nanang. Anya manan aya tinagapaan nyo. Nakaungetak. Tanabartak manen anagawid, nanang. Awan lang arudon maitultulong na kanyak. Ngam agawid pa'y lang anabarbartak. Ay, una yun. Anya laki di mutan ti kasta a klase ti asawa. Iso a planok ti agabrod, nanang. Anyat ko na anak ko. Agabrod ka? Uwan, nanang. Kat no umanugot kayo, ibatik ko madagiti anak ko iti poderyo. Anak ko kunam. Kat no ni Harold laeng mati anak yo kin ni Glenn. Nanang, no agabrodak, ti kayat ko kat dito matan ti pagnaudan ni Ara. Anya? Uray saan ko nga anak ni Ara, tanapatagja ubing kanyak, nanang. Anyan tulangan ti pagbanagan na, no iti puder ti amana ti pagnaudan na. Sigurado asaan to apagadalan ni Glenn Dayjay. Apay nga agabrod ka pa'y laang, nanang. Tapno maipahi ko dagiti masapsapul yu iti kabsat mo, anak ko. Kasano kami laangan ka ni Harold? Ang mga no kabilan na kami ni tatang nawang kayo. No ag-flight tak, iti ayan ni apong yu a Josie ti pagnaudan yu. Nakababain mo't ka ni Apong Josie, nanang. Saan mo't nga istrikto ni apong yu? Kan maysa, nasaysaya atin no ijay ti pagnaudan yu. Amok mo't lang adi na kay asikasuan ti amayo. No apay mo't ngamin nga agabrod kayo pa'y laang. Anak, agkuleyo kan inton umay atawan. Kasapulan tayo ti kwarta. No dito'y lugar tayo mo't ti pagtrabahwak, kurang ti sweldok agastusan tayo. Hello, Marie Loretta? Nakawag ka mat, Mare. Ay, sa dino ti ayan mo ita, Mare? Adak dito'y sentro, Mare. Madama ti training ko. Mare, kayat ko ti agabroad. Sigurado ka ka di, Mare? Wan, napanunot ko ano agan ano saklang dito'y. Awan ti mapasamak iti biyag mi nga agiin ha. Isend ko lang ang ti contact number ti agency kan ka, Mare. Kontakam latay dan. Sige, Mare. Kat agyaman unay. Andyan ti ko na, makitraining ka. Wan, agabrodak, Glenn. Anya ti nakakatkatawa iti imbagak. Training dita nga. Imbaga ano, makapasaka. Amang ano, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Siguraduak ang maipasak ti assessment. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Ada planok para kadagiti anak ta. Ada planom ko na mga panawam mat ita. Di ka mawawatan mat. Di ka madanagan. Tano matuloy ti panagabrood ko. Iti ayan ni nanang ti pagnaudanda. Awan lat amok no sikat ti kaduwada dito balay. Amangan no maulaw da iti bisyo. O di yun lang. Anya ko maita. Kay kayat ko kit diya. Tapno naulimag dito balay. Awan mang disturbo kanya.
Nasaya at ti kasasaan ko dito'y, nanang. Ni Glenn ngay, sinarungkaran na kadi, dagiti putot na. Saan mo't nagpakpakita ka na kami, anak ko? Ay, talagamot da dya at tao. Aywan, naranaak gayam ijay istor edi na minsan. Awan inted na asustento, dagiti putot na. Saan to pa'y ama kasarita na saya at anak ko? Nabartag manon. Talaga nga awan pagbaliwan na, nanang. Wen gayam, mangipaw itak iti sapatos dagiti anak ko. Kan allowance da. At dapay mo't allowance da. Di idulin nyo pa lang ti ipawit ko, nanang. Gastusin yun tulatan no adda pangusaran nyo. Sige agpakada akon. Taagin na kami mo't kan ni Loretta. Agan-anad ka dita, anak ko. Uray da kayo, nanang. Agan-anad kayo mo't dita. O sige, baliwak to ti umawag. Anya dyan ang ngag ko? Nabartak ni Glenn? Ay na, wen mare. Naranaan ka nun ni nanang ijay store nabarbartak. Ay una yan, day dyan alalaki. Makatawanan tinapalabas sipod pinanawan niyo. Ngam awan latat nagbaliwan na. Ay, awan samot tanam na mga agbalbaliw pa itikas di aklasit tao. Di na panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Ay, naku nampay, mare. Hala, maturog tan. Adupay ti maarami din ton bigat. Tinapatag, ammom anasaya ti kasasadag iti anak mo nga imbati mi jay Pinas. Umanay kadimot lang kada kayo timpaw it ko? Unanang, isutin suot medical man. Ay, nasayaat mo't no kasta. Kumusta ti panagadalyo ka ni manang mo? Nasaya at latamot nanang. Kitaan nyo no aday bagan ni apong yo, dumngag kayo. Di kay agbalin asulpang. Wen, nanang. Ada ka din ni manang mo nga ara dita? Ay, awan nanang. Adda nang ibawnan ni apong kankwana. Ala, ibagam to kankwana tibilin ko, Wen, nanang. Nanang, kaano ka ngay gayam nga agawid? Ay na, anak ko, saan pa'y analpas ti kontratak? Ay, makaawid ka nga tano bakasyon, me? Sa anak asigurado, angam no sa anak makaawid, at damot ni apong yo Josie. Manungal daw laangan katag flight kan, mare. Wen mare, tanalpas mo't ti kontratak. Anya kay ti planom. Irinyom ka di pa ti kontratam? Pagpampanunutak pa'y, mare. Nakaturpos mo't ni Ara. Ni Harold, kolesyo mo't Day talang mo't ti makagapo no apay anagabrodak. Ay, imbagpaykan ka. Napagturpos mo, ti saan mo apudpud nung anak. Wen tawan mo't sir-sirbi dya amana. Congratulations kan ka, mare. Ay na, agyaman nak. Si kakit dimot. Saan nga amin nga stepmother ako nada kat kasta ti kapanunutan na. Ay, wen gayam. Sa dino ti ayan tipud no nga ina ni Ara. Ay na, dimiam mo, mare. Ti istorya ni Glenn kanyak kat nagtalaw kano ti ex na. Nabayagan nga awan damag na, may papanit ti day jay ababae. Manumat day tangay na. Di nabirukan ti anak na. Wen nga rod Tinapatag, nasaya at ti kasasaad ni Ara ita. Nasaya at ti kasasaad na. Gapuken ka, mare. Ay, di mo matimpakpakaam mo nga agawid kagayam ita, prima anak ko. Wen
Takayat kayo asorpresaan, nanang. Hindi pa'y napalabas sa bulan asang kadamag ni Ara. No asino ka no ti mangimartyakan ko na. Siya kun nanang. Rumbang laeng anak ko. Tasi kakangarod tinang paadal kan ko na. Ay, kabalamot gayam nga uray awan tulong niglay. Wen nga rod, nanang. Manya nga iti planom. Agsubli ka kadipay ijay abroad. Panunutak pa'y anaimbag, nanang. Agnegosyo ka kitday, anak ko. Tapno makadwam mula ang dagiti anak mo. Adamot siguro urnong mo. Adamot kitdi, nanang. No kasta nga road, agnegosyo kalatan. Ara, anak. Graduation gift ko daytoy para kan ka. Oh. Ani, kuwatan samad daytoy, nanang. Wen, para kan ka dayta. Agyaman naglaunay iti ado a sakripisyo yo para kanyak, nanang. Uray sa andak apod nyo nga anak, sinuportaran nyo ti panagadal ko. Awan anyaman na, anak ko. Adda akanayon iti malikodam. No kasapulam ti tulong ko, di ka agdwa-dwa nga umasidag kanya. Kalpasan ti graduation ko, agsapul akadagos iti pagtrabahuat. Iti kasta, saanin ang masapul nga agsubli kayo iti abroad, nanang. Agnegosyo kayo latan, tatulungan kayo. Ne, asino tagtuk-tuk-tuk, nanang? Niglen, anak ko. Anya pala ang ti aramidan day ta at tao ditoy. Kaya't nakakano ang makasarita, anak ko. Awanan ti rumbang apagsaritaan mi. Ay, rumor ka kitay. Nakakaasi tilangana. Ti bisyo nanto mattiinin intonar na. Kumusta kayo, prima? Nasaya at mat. Kas makitam, okay kami. Apay ka di. Anya ti masapul mo. Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan kan ka, prima. No may papan iti dayta abanag. Nabayagan a napakawan ka. No kasta... Napakawan kan. Ngam saan akayat asawon dayta. Amakisin noblyanak paykan ka. Anya. Di ka madanagan, Glenn. Tasaan ko ayimot dagiti putot mo. Nawaya ka amang sarungkar kadakwada. No kaano akayat mo. Agyaman ak, prima. Ngamkas na kunakon. Di mo namnamaan ama urnos pa iti amin itinagbaetan ta. Nanang, nakapagdesisyon akon. Kahit agabrod ka manaan, wano agnegosyo ka laangan. Ipadas ko man mat ti agnegosyo? Ay, katwa na anak ko. Mayat dayta. Adda kami mat at umulong kan ka. Anya ang negosyo ay ati kayat mo. Mini grocery ko ma, nanang. Ay, kat mabalin mo, tanak ko. Adda sari-sari store dito'y ayan tayaw. Ngam jay daduma kat saan na kumpleto tilako da. Iso amay mayat no kumpletuam tilakaw. Wenanang, kasta ti aramidan. Awan klasim ita, Harold? Awan nanang, ta Sabado ita. Ay, wen gayam anya. Apay ko mananang. Mabalin ka di, asikapay lang ti pangitalkak iti mini grocery. Awan ngamin ni apong yo, adda na panan na. Nimat manang mo, adda trabaho na. Sa dino ti papanan nyo ay nanang. Ag-purchase ak kumamanan Siya kun ti ag-purchase nanang. Siya kun, tap na amok. Mabalin mat nga isuro yo ti paggatangak nanang. Si kalatan ti mabati ditoy. Siya kun ti ag-purchase. Tama nga no mabayagan ka, no si ka ti ag-purchase. Anya ti kunam, Ara.
Dimawat ni tatang yu iti kwarta kan ka? Wan, nanang. Inikam? Wan, inikak iti sangaribo, nanang. Ay, amangan no igatang namanen iti arak. Iso asangaribo laang tiintad ko. No agdawat manen, bagas kan groceries latta ti ited mo, ah? Sayang ti kwarta, no gastusan na iti bisyo na. Ay, wan nga rod, nanang. Tinapatag, adda kanon na. Barang isardeng nan ti panagin inom na, no awanen igatang na iti arak. Kalpasan ti dua atawen, nagturpos meten ni Harold iti kolehyo. Kat ita, addamet ten trabaho na. Syakmet, makumikumak iti sari-sari store ko. Pagyamanak iti Diyos, tadimakel, amasirib, dagiti anak ko. Saan da nga imala iti amada, anabisyo. Alakastan, katagyamanak iti panangidrama iti pakasaritaak. Ito'y pagayam mo, Frima. Agyaman pagayam Frima iti dito pakasarita sapay la kuma tagtultuloyen tinaanayas taray ti panagbiagyo. Ket iti matasawam sapay la kuma tagbalbaliwen sakbay amaladaw ti amin. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Frima. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Victor, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabuteng dak dagiti kakaanakak, gapota istrikto ak kano. Kat daytoy man nga rod ti inak isalaysay, ditoy pakasaritaak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Victor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, manong? Umayag sapol iti trabaho ni Jenny dito syudad? Wen Victor, ket no mabalin, makidagos kumapaylaang di tabalayo. Saan ka madanagan? Tano makasapol laki di trabaho na. Agsapol tumad lang iti pagabangan na. Saan naman sapol nga agbirok pa lang iti abangan na, manong? O kailangan mat na makipagnaan ditoy? Agyaman ak no kasta kapsat. Alang arod, taibagak kini Jenny. Kaano ti umay ni Jenny? Inton bigat. Alang rod, Orion May. Sana bale, tamo na mutan dito pala eh. Agdiretson tulangan dito eh. Mapan ka nga rod nagsapol iti trabaho mita, Jenny? Uwan, Uncle. Nung makabiro ka iti trabaho, uray dito ka palang balang agnaed. May mayaton dito, ingam ti agsapol ka iti abangam. Sige ang arod, Uncle. No isuti ko na yo. Umanugot ka din ni Auntie Lorna? Awan mo't parikot ka ni Auntie Lorna, tanasingpet? Nasayaat nga rod no kasta, Uncle. No nawaya ka, tulungam langan niya Antim karag iti trabaho na. Sige, Uncle. Sigurado ka? Akayat na ti makipagnaed ka data? Amangan no mabain laang mat amang paaykan ka. Amangan no kay kayat na ti agabang. Tapno mabantayan tamot lang, ha? No agmay-may say ti abangan na. Maaramin na ti kay kayat na. Kat saan matan nga ubing? Amo na matan tinasayaat kan saan? Wen, nga may-mayat tamot lang, no addamang iwanwan ken kwa na. Ubing pa iti 23 atawin na. Kasapulan na latta ti panarabay. Basta, nakasapul ka iti trabaho?
Wan, Uncle. Mangrugi ako ninton bigat. Anya nga iti trabaho. Sales lady iti may sa department store, Uncle. Nasayat mo't nga ron no kasta. Sasayatom ti agtrabaho, ha? Agsingsingput ka. Wan, Uncle. Trabaho ti imayam nitoy. Isu nga rod ti pangpangrunam. Saan ka pa yung boyfriend? Nalawag? Wan, Uncle. Sige nga rodan. In ka maturugan. Masapa ka nga agriingin ton bigat. Apay nga ita ka lang sumangpot, Jenny. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak, Uncle. Nagpa-share kami ijay mall. Sana mabalin kanyak ti kasta. Makipagnaad ka dito balay ko. Isanas kan nga agawid ka iti usto nga oras. Kasanon, no dadakas na napasamakin ka. Di siyak ti mapabasol. Uncle, awan ka diti karbangakmat nga agpasyar? Nagpasyar ka, naskan nga agpakada ka kanyak. Ken naskan nga amok na sino nagiti kakaduam. Anya? Iso ano da plano nga agpasyar manan. Ibagam tadagasin na ka diti balay. Tapno makitak ti rupa da. Apaya nakaawag ka, Manong. At kayat ko nga ibagakan ka. Nakabirok ka nun ni Jenny iti abangan na iti asidag ti pagtrab-trabahoan na. Iso nga umalis ka nun. Kayat ko ti agyaman iti panang padagos mo dita palayo. Anja? Pinalubusam nga agsapol iti pagabangan na? Agmay-may sa ijay. Awana na. Maaramid ng tikay kayat na. At damat din panunot ni Jenny. Amo namat nga tandiar aramidan na. Saan mo kumapinalubusan, Manong? Kasanon, no dada ka sa mapasamakin ko na? Anya nga'y kumatida ka sa mapasamakan ko na. Katawan mo tidakas nga aramidan na. Jak amukin ka, Manong. Makamu kayo manlangan. Inrason mo pala ang kaninanang mo ngas asidag tinasapulam apagnadam. Ngam kinapuno na kayat mo ti agbalin anawaya. Jay agawid kay tanyaman nga oras sa kayat mo. Saan mo takasta, Uncle? Saan kan nga agraso na kasta? Ala, pumanaw ka no saan mo kayat ti pa iturayan. Tsaka mo no apaya kasta kayo itan nga ubing. Saan kayo kumamot nga agungat Uncle? Sa anak mo't nga agung unget. Ibagbagak lang ti kinapudno. Nakais-istrikto kamot ngamin. Kasano asaan da ka apanawan? Para mo't lang kan kuwana ti araramidek. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamak kan kuwana. Wen, ngam siyempre, dagiti kakasjay nga edad, saan dan akayat ti paiturayan? Ni Manong matkadya. Pinalubusan na pumanaw ti anak na ditoy. May samat ngawan panunot na. Saanen aday ti pagproblemaam? Saan mun abasol, no addaman mapasamak ako nam iti kaanakam? Apay nakaawag ka, Alex? Agkidawak ko may ti pabor, Manong. Anya dayta? Mabalin ka di, aditang agdagos pa lang ni Maxine nga anak ko. Agadal ngamin iti kolehyo, kayat na adita syudad nga agadal. Mabalin ba? No kayat nalakid di, ti makipagnaad ka na kami. Agyaman akno kasta, Manong Victor. Hangam na pakpakaunaan ka natin ko. Istrikto ak. Orekas kasano, adda pa nang isakit ko karagiti kakanakak. Tas siyempre, adda day ti puder ko. Kat siyak tagsungsung bat no adda madya mapasamak kadakwada. Iso nga ibilang kon kas anak ko ni Maxine. Pagyaman ak launay, Manong, no ibilang mo kas anak ni Maxine. Alang arudan, urayan may tiyo may ni Maxine dito balay. Kita ang tipos ni Jenny. Kasangay na. In-celebrate na ti kasangay na. Ngayon babarkada na ti bisita na ididagos na. Di naman lang nalagip da tao nga imbitaran. Namnamaumpay la ka di nga imbitaran na ka? Kat inong tam idi pumanaw? Saan nga unget dayjay? Uray hanggang pinabainam. Kasla saan na akabagyan ti tao?
Nakipagnaed mo't iti balay ti manuabulan. Ngamita, kasla di na amamon ti tao. Baybay amon. Day talakit din saan na apanangimbitar kan ka ti pagsaksakitan tinakam mo. Di nakpay pampansinan na ni ti FB. Di pa'y aglike karag ti post ko. Kat friend ko mat. Kat, anya nga rod ti maaramidam ngay, no di na kayat ti aglike iti post mo. Ipakpakita na laeng nga da sakit tinakam na kanya. Maxine, apayasaan mo may simpara ito yung kakaiwara a librom ni tilamisahan. Pasensya kayon, Uncle. Jakon na isimpa idirabi ta makaturturog ak ngaminan. Saan kan nga grason? Diyak kayat ti burara a babae. Nagmadi nga ugali ti babae ti kasta. Sorry, Uncle. Sige, isimpakon. Kalpasan na may simpam. Agpapudot kay ti dano mapagkape. Agdi gusakton, Uncle. Tamala daw akon. Nasa pati klasik ita. Kaslang dadagsan launay ti paparamid ko ken ka. Mamin anumot lang tiyag papudot aya. Apay nga itaka lang nga sumangpat, Maxine. Anya turasan? Ada nga min inaramid mi a group project mi, Uncle. Group project, ti kaadwa na rason ti estudyante, no apay malaraw da. Ngem pagamon ta masikog danton. Agpay sumat nga da group project mi, Uncle. Dito yan balay nga ramidem na ita a group project. Ti kayat ti kaadwa nakagrupo ti masurot, Uncle. No anya ti bagada pagaramidan mi, iso ti masurot. Mabainak amang ibaga dito'y balay kami nga agaramid. Alang aron, no kasta nga agaramid kayo iti group project. Masapol asendan na kiti video amang ipanagnak nga agar-aramid kayo iti group project. Sige, Uncle. Maxine, bumangon kan. Anya turasan? Awan klasik ita, Uncle. Sumubotak iti turog. Sana ka pong awan klasem kat maturog kan nga aginggat ingana. Aginggat bumtak ti Sara Tinwang. Mumangon ka ditan, tagdalos ka. Madama ti laban yan, Tim. Sige nga rod, Uncle. Mabitlaan. Darasam. Apa yan nakawag ka, Alex? Manong, kaya't kanon ni Maxine ti agboarding. Ada na sa pulan na abid space. Iso nga umalis kanon. Anya? Kayat na pa ti agbid space ngam ti agyan iti balay ko? Pasensya kan, Manong. Nga misumot ti kayat na. Kat, umanugot kalatan iti pagayatan ti anak mo? Sana ti kayat mo ti masurot? Imbagak nga agyan ditayan mo. Ngam kuna namat anasay-saya at asumardang laangan iti eskwela na, no dita ti pagyanan na. Anya? Maxine, apay parparigatin ka aya diti balay. Takayat mo ti pumanaw. Ni, awan mo't imbagak akas na, Uncle. Naanusam mo tinagnaad iti makatawan. Apay nga ro da pumanaw kan. Narigat nga min ti course ko, Uncle. Kasapulak mo't no kwa tinaan-anay nga inana. Kayat mo, di maturog kalatan? Awan mo't imbagak akas na, Uncle. Ngam iso ti turong na ita sa om. Saan nyo kumamata sakitan no pumanawak dito'y balayo, Uncle? Apay kumasaan. Kaya't asawan ti ipapanaw mo nga adda saan mo akinayat. Apay ngamin anaskan pay lang adamagam. No apay apumanaw ni Maxine. Di ka baybay anlat ta na pumanaw. Nasakit nga ron tinakam ko. Mainsulto akmat no kasta pumanaw dalatan diti balay ko. Kat maawatam ko malatan akayat damot ti agbyag anawaya. Saan na nga ron anawaya diti balay ko? Kasano? Kat numat maturog, riingamat. Tagsapakat nga ron. Mabalin naman ti masapa maturog iti rabi. Saan mo mat ngamin akayat ti dumngag? Agsakit mo't nga ron tinakam mo. No panawan da ka, dagiti kakaanakam.
talaga nang lipat na dya Maxine. Naggraduaran? Ngam di naman la impakaamumat kada tao. At dayta ka manan. Agsakit man ang tinakam mo. Kat naka-istrikto ka ngamin. Awan ka di ti karbengak nagsakit tinakam na. Nagnaudmat di ti balay ko Ure man ko na mga adda kamalik. Angam apay. Awan la ka din tinasayatan na ramida. Ala, husto daytan lakay. Pagsaksakitam laang tinakam mo. Kasano ngamin kat awan mo't anak ta. Kaya't kumot ida nga ibilang nga anak. Ngam di damot kayat ti kina-strikto. Saan mo ngamin nga igam ti panunot ti may sa atao? Ure da dya Jenny. Nakipagnaad idi kadata. Ngam aging gaita. Di pa'y pumasyar dito balay. Bye-bye, Amon. Saanen aday ta ti pagsaksakitan tinakam mo? Jak maliklikan ti panagsakit tinakam ko, bakit? Kaslaawan serserbik kadakwada. Aging gaita, saan da kapanpansinen dagiti kaanakak, anakipagnaid kanyak idi, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko, takas man la awan na saya at anaaramidak para kadakwada. Tuy pagayam mo, Victor. Agyaman akpagayam Victor, iti dayto apakasaritaam. Iti makunak, lipate mon dayta asakit tinakam mo. Taawan tinasayat nga ibunga na. No panagkunam, kat isu dati ayan ti kamali, basol dan dayta. Tinapateg, nakatulong ka, kadagiti kakaanakam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victor. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga Audrey. At taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Spoiled dak iti amak. Ngem no iti inak, jakman ammo. No apay ana istrikto unay kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Audrey. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Daddy, maladawak nga agawid inton malam. Taapay manan. Adda papanan mi kadagiti barkadak no malpas ti klase. Iha, amumat akagura ni mamim no kastasaan kang agawi na dagos. No kasta nga agapu kay di pagadalan. Nakaisi-stricto mo't namin ni mami. Apay nga ida James kan Janela akaadalak. Saan mo't akas di ti mami da? No agpakada da, palubusan da mo't ida. Kasano, kat dagiti anak tibak ng apadam nga spoil ti barkadam. Anya nga ron ti kaya tiyo barkadaak, daddy? Dagiti anak ti marigrigat? Awan problema kanyak. Nubak nang wano marigrigat ti barkadam. Ngam kitam dagiti pakibarbarkadaam. Tadjay nasaya at ti impluensyadan ka. Nasaya at mo ti ugali dagiti barkadak, daddy? Agpaspasyar kami laang mo't kalpasan ti klase. Narigat mo't no balay eskwelaan latan ti ayan mi. Makapay-stress. Agpakada ka pa yung arod ka ni mamim. Da kayon tun ti mangibaga, daddy. Sika ti agpakada. Saan nakapalubusan agpakada Isoda kayon tulatan. Kasano? Matuloy ka diti pagnatayo? Nasyak, pinalubusan dagiti dadakkel ko. Diyak lang mo ka ni Audrey. Nagpakadak ka ni daddy. Sana ka nagpakadak ka ni mami. Apay nga minasaan ka ngagpakada.
Intun sumangpat ka. Maungtan ka manan. Wen mat ngamin, Audrey. Awan matdakas na no agpakada ka. Agpakada ngamsan naktumat lang apalubusan. At least, nagpakada ka. Tauray saan nakaapalubusan. Kat ti kayak muntumat lang, ti masurot. Apay nga takas dyan ni mami kanyak. No maminsan, mapampanunot ko pa ikit din sa andak apudpud no nga anak. Ha? Angam, nasingputmat kan ka ni dadim. Saan ka di? Wan, ni daddy lang ti pakariknak iti pamatag. Apay nga rod ako nam. Akasla saan da ka apudpud no nga anak? Diyak mo, ngamjak marik na ti panang ipatag ni mami kanyak. Isoan na ibagak ti kasjay. Talagaan natangkan ti ulom, Audrey. Apay akay kayat mo nga ramidan dagiti banag asaan ko akayat. Apay nga tanga, dapay laang ni mami dito'y salas. Kasarsarita ka! Sumungbat ka! Sorry mami. Nagpaspasyar kami ngamin kadagiti barkadak. Dayta ka dilaangan agpasyar ti ammom nga ramidan. No nagawid ka, talaga ramid ka iti assignment mo. Wano nagbasa ka, di na sa isaya at pay. Mami, agsakripisyo kami kanidadim nga agtrab-trabaho. Ngamsi ka, dayta lamang gangganas iti nagbanugan mi ti aramidam. Apay ka di akas na ti panagsasauyo kanyak, mami. Tabarang maamiris mo, dagiti madingar aramidam. Iha, saan ngamin anasaya ti kastangar aramidam? Rabiin, ngamita ka lang asumangpat. Kasanon, no adadakas anapasamakan ka. Ngam, daddy. Ala, sumarkan iti kwartom. Urayon na kijay, taagsarita ta itinalapat. Ngam, honey, Jack painalpas ang nakisarita ka ni Audrey. Siya kung timakamu ka ni Audrey. Ala, ingka kataginanan. Sumrakta pa iji opisina intun bigat. Ala, Audrey, iha. Sumrakan iti kwartom. Wan, daddy. Apayakas di pa nagsasao kanyak ni mami, daddy. Saan ka di akinunak nga agpakada ka? Saan nakmatlang nga palubusan nagpakadaak? Saan nyo ka di nga imbaga nagpakadaak kada kayo? Iha, no imbaga ka nagpakada ka kanyak, siyak matika si amauntan. Pabasulan naktumanen no apay akasta ka. Ibagan tumanen ti inam apang panuynuyan ka. Naragsak ko matibiyag ko, no sana kasjay ni mami. Awan dakas na ti aramidan ni mamim. Kaya't nakalang ang makasursuro iti biyag. Ngam, daddy, saan ka di mabalin nga enjoy at tibiyag ko? Ti kayat ngamin ni mami kat saan nakarumrumwar. Gapu tasaan na kayat ang maisagmak ka. Saan, daddy? Talaga sana kayat makita nga agragrag sakak. Idin to ta isukat agtrab-trabaho. Di naklabas-labasan latan, Audrey. Umay ka sumangot, agar musar ka nga umuna. Sakbay asumrag kay di pagadalan. Sana kamangan, mami. Gaputada itad ni dadim a kwarta paggatang mo iti breakfast mo, kasta? Saan ka mabisin, mami? Di nakrasunan na kasta. Umay kakit di agar musar. May mayat lang amangan ka ditoy. Ta sigurado ang nasustansya ken nadalos dagitin sagana kataraon. Nadalos ken nasustansya? Ngam saan mo't anaimas? Tanya tinaimas ken ka ataraon, ha? Dagitigat-gatangam iti fast food? Sige, mami. Panawan kayo, pay. Sumrag ako. Saan ka, bastos? Agtugaw ka, tamangan ka. Di nakpagpungtutan, Audrey. Oh, anya ka di man ang timapaspasamak ditoy. Kasaritam ta anak mo. Apay ka di manan, iha. Daddy, saan ka mabisin? Ngam pilitan nak ni mami amangan. Day tala ka di pagsungsong batan yo. Honey, no saan kayat ni Audrey timangan? Saan mo napilitan? Mangan tulatan no mabisin. Iso akas ta day tanga ubeng, takanayon mo nga isaksakit. Saan ko nga isaksakit, honey? Diyak la kayat ang stress ka, itinagbas si tanabanag. O ala, iha, no saan ka amangan, mapan ka ni diya pagadalan yo.
Kaya't ko nga enjoyan ti taraon nga insagana ni mamim. Diyak kaya ti makangag iti agsinsinungbat. Sige, Daddy. Mapana ko. Mangan kan saan mo't mabalin siya klaang timangan? Apay nga minasaan ka mga ni Balayo. Ita, agpakadwa ka nga may breakfast dito'y kantin? Kat nalpasa ko na ng breakfast. Jack nga rod kayat timangan balay. Ha? Tapay mat. Kasanumot ngamin. Kabayatan amang mga anak. Agserser mo ni Mami. Nagadungay bagbagana. Iso ajakon kayat ti ag-breakfast balay. Ay, kanayon ani mamim ti problemam. Wan nga rod. Nasingpot ka dimot ni Mami. Nasingpat mat? Bagman, nasingpot ni Mami. Alakit din. Darasam timangan. Ang mga numala daw ta iti first subject ta. Apayan nakasukat ka. Sa dino ti papanam kat Sabado matita. Rumor kami kadagiti barkadak, Mami. Dayta ti paglaingam, ti makibarkada. Saan ka rumor ita? Agbasa kakitdi kadagiti librom. Nagbaba dagiti gradom. Anya nga ron ti maaramida, no isulaang mati kabaulak. Saan kan nga grason? Sadot ka ngamin nga agadal. Daytala ag happy-happy ti ammom. Ala, sumrek ka iti kwartom. Kat saan ka rumrumwar, aging ga saan ka aparwaran. Awan ita ni dadim amang isakitken ka. Isungag tungpal ka iti pagayata. Sana mabalin na sana karumor ita. Sigurado nga ururayan dak itan da James kan Janela. Kasano ak nga tama karuar. Amok nga dalaang ni Mami di tarwar amang sipsipot kanyak no rumwarak. Ay. Amukon. Amukon ti aramidak. Magnak iti tawa ti CR iti kwartok. Awan rehas ti tawa ijay. Itay da ka pa'y ngururayan. Anya ka di tinapasamakan ka. Itaman pa'y analadaw ka. Ay. Kanayon na sika ti masapa, no adalakad tayo. Ita, sika mo tinaladaw. Pasensya kayon. Dinak ngamin palubusan ni Mami arumwar. Nagliba sa klaeng. Imbagman tanalibasam ni Mami. Nagnaak ay titawa. Ang mga nuad adadusaan na ka, numamuan na naglibas ka. Makamuditan. Tinapatag, nalibasak ita. Sige, mapantayo kit din. Talaga natangkan ti ulom, Audrey. Kaya't mo ka di tatungpaan ka tabarang iso ti pagnakmam. Mami, saan dak mabalin nga ikulong latan dito'y balay? Sige, tungpaan dak, no day ti pagragsakan nyo. Apay ka di nagsukir ka nga inanak, ha? Apay ka di mo't anak kay istrikto kayo nga ina. No saan dak akayat nga anak, saan kayo mo't akayat amami? No, apay nga minada kayo pa'y tinagbalin nga inak. Aglablabas ka! Mami, anya ti mapaspasamak kada kayo. Apay nga aputan nyo ti barukong nyo. Saan baka... Mami! Mami! Daddy! Ni Mami! Anya nga min tinapasamak, Audrey. Sinong basong batak ngamin ni Mami, Daddy? Aglablabos mo't ngaminan. Diya kun amunuan niya ti aramidak kada kayo. Kasanon, no adadaks ang napasamak iti inam. Anya tinapasamak iti anak ko. Nagsakit ti barokong na. Idikuan, naawanan iti puot, mama. Gapo ka di manon kan kadaytoy, Audrey. Sorry, Lola. No nasong batak ni Mami. Nalabos mo't ngaminan ti kinaistrikto na kanyak. Arturo, bagbagaam to'y anak mo. Tano siyak ti makapungtot. Ibutak-tak ko ti kinapudno. Mama, saan kumamot agasta? Saan kayo nga agdesisyon iti bukbukot nyo? Urayan tayo ang makariing ni Divina. Anya kinapudno dayta, Lola? Damagam iti amam. Anya kinapudno
pudno ti ibagbaga ni Lola, Daddy. Diyak ko makayat nga ibagakan ka daytoy. Nga mapilitan ako na mangibaga. Tabarang daytoy iti solusyon, iti daytoy ang mapaspasamak. Ngam pangasim ko maiha. Saan mo nga ibagbagakan ni Mamim, daytoy ang maamuam? Anya dayta, Daddy? Sige, saan ko nga ibagbaga? Oh, iha. Saan mo apudpud no nga ina ni Divina? Anya? Saan ang makaanak ni Mamim? Aging ga anak am-amu ang iti babae, anak kaipay kanyak iti anak. Nagdena kami, asan nga amo ni Divina. Aging ga na disgrasya ti inam. Kat dayjay, pimusay. Isu napilitan ak ang nagpudno ka ni Divina. Kinidaw ko nga ampunan da ka. Nasaktan ni Divina. Ngam imanugot latta ng ampunan da ka. Daddy? Iha, saan mo ta nagbalin na naranggas kan ka ni Divina? Saan ka di? Siyak tinaglablabas, Daddy. Diyak ka mo asan nagkaya mapudpud nung anak ni Mami. Nga minawat naglata. Saan kaya madanagan, Daddy? Ang singsing patakon. Pakitaam lang iti panagayat ni Mamim. Amok, aday jay ti sapsapulan na kan ka. Uwan, Daddy. Ikarik dayta. Saan akpay anak ka recover, Audrey? Pangaasim ta daywan nakpay. Wano, kayat mo ka din amatayak. Saan? Saan, Mami? Sorry. Sorry talaga. Inarakop, nak. Diyak kaya tamatay ka, Mami. Isa manipo dita. Soroto kon amin na pagayatan nyo. Saan akong ngagsuksukir? Pasensya kayo lakuman kanyak na nagbalina ka na sukir nga anak. Agpaiso ka di dagitang ibagbagam. Promise, Mami. Saan ko napagsaksakitan tinakam yo? Sapay lako ma. Tamatong palmo dagita akarim, Audrey. Anya ti kunam. Manipo dita? Surutam amin apagayatan ni Mamim? Saan ka mat nga gurigor? Anya tinaknakan mo? Diyak kaya tamaatake manan ni Mami. Ha? Nukasta. Saan kan ang makasurot kadagiti lakad mi? Saanan? Da kayo latan. Malidayan kami, no saan ka na makasurot kada kami? Mabalin matlata sumorotak. No palubusan naklakit din ni Mami. Mami, sumorotak mat amakimisa kada kayo ka ni Daddy. Anya? Kayat mo ti sumurot? Saan nyo kadi akayat, Mami? Apay ko maasaan. Kunak nga bin, norumwar kayo kadagiti barkadam ita. Da kayon ka ni Daddy ti kayat ko akadwa ita, Mami. Maragsakan ak. Gaputa makita kung tidakala nagbaliwam, Audrey. Masapul pa'y gayam amatake ak. Sakbay agbalbaliw ka. Gaputa jakon kayat maulit day dyan napasamak, Mami. Napatag kayo kanyak. Katjak lakit di mapakawan ti bagik. No addadakas ang mapasamak kada kayo. Nagbalbaliwak namin pinsan, gapo iti dayja na amuak, Mr. Lonely. Ket ita, mayaten ti relasyon mi kini Mami. Tuy pagayam mo, Audrey. Agyaman nakpagam Audrey iti dayto apakasaritaam. Dayawen ka, gapo ta nagbaliw ka iti dayta na amwam. Saan ket a nagrebelde ka? Ala, aramidem ti pagrebengam kas anak, takas tatirumbeng nga aramidem. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Audrey. Tampok dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.